Headline local home kan Independence Day Coalition tak Pulang Mualvawm Minister of State le Puke Vanul Chiana Deputy Commissioner Khawzawl le Head of Department local home tele Khotlang Toitu tele political party Toitu local home tele hnuaia member local home zong ama saberin Independence Day today kambuk le chewa kay voina hianin kan Coalition zong tak hianin Futsal Ground Mualvawm kan sakit hawng na hetilai klem kan zetel du chu khu hianin kan Coalition hianin hetiang hong hi adu oklovani ma sela Independence Day Celebration Committee Khawzawl ni lo takin minhang takbar lo kan kya banga ni pisak ani kam saberin ni dia sakadua program ni khu du danang takin kan kalpuya Kuban ti bung te an du lo bangi ti hianin apel fai thi ang perin kan ti don ani khem zoa hian i DC Bangla zombie te khan at home DC at home celebration hang turin kan chole tur ni sela kan chon mai in tuna hian technical report toy te kan tenga he kan project he kan nami hi construction of Futsal ground with fencing near Mualvawm playground Khawzawl ti kani amount hi jem nuai somnga le pasari le kem ani nuai somnga priat in lo ani a source of funding hi hemi installation of artificial turf le tilai Mualvawm football playground stadium saknate hemi chuang bang po khom atanga siam ani kan department UD and PA department hnuaia malak na ani contractor hi Phuket Hangliana zaingen veng Khawzawl ani a ground area hi a meter in kalo so yang a meter somthung pariat 0.2 into meter somni panga ania hi standard futsal ground kha ani me fencing sanjong hi chorualin meter 2 somni panga ani a grass area hi meter square somthung pasari point parugle ni point pariat ani bok one side drain seizong hi meter za somni pariat point pali ani Vena hian tuna hian kan Minister of State zom tak pu lau Mualvawm Hawnna ni nei saturin kan somhal nei ane le futsal ground kan hawng na futsal hin ti limna satia do anga ngai recreation sports ang da wa than chu kan ngai thina tuna chuan ni to lawa in fiam tak takani mizo tangwal ta ngei po India Rampo na India Ramayo in an sin chuak to All India Football Federation chuan tuna hian futsal league kalpui me ka mani khan kan pasa chuanin kan ti chan chu All India Football Federation lama ngin an soitai la kan meeting nung bara kan pasa chuan hemi franchisee based league hi futsal kalpui tu mania chu tur chuanin roman na nei me kania tin atira rights nei tu chu reliance kan ti ho FSDL ho khan ni amaro chu reliance in All India Football Federation hnuaia futsal big a himin pekir ta rights kha ti chuan tuna hian arampum hu pin na mai lo Asian competition out te po kan tel do na ti chuan kar masa khan mei chati min de na voi khan na adin do na a mei chati din na tur trial chu aizola a preliminary trial nei ania chuan chu ta than chua te po chu vai raman thon thanga chung te po chu tum kar mai khan kal pui ani chuan voina hian Khawzawl in tangkai takin lo mangula
Mizoram ai o tur mai ni lo India ai o tur po e kho tang hin an chuang le nge yang ti ka be se ta ta chu tiang ta ka tang kai tur chuan the futsal ground hi lom takin ka home when I hear Khawzawl District Football Association dan ai futsal ball pani kanong gen saka Khawzawl District Football Association ai win tungeron dong le president mo Waste through,